Kani gedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pule dau Richmond Kharluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentaka step. Menteri rang bado kari uloong ba kajing penan kam yaki drone kanwan ra jingkala kam tam haka kamrep. Kajing ITK COVID-19 he India kalatam ya kashispa nyopsan klur lai pulai lak teliki dos. Bat ya kanong ba Agartala an penyeso bat ka Dhaka bat ka Chittagong ha Bangladesh lengba ki Lingsun. Hasyobing na pai sya ka kubor ke babnya ngine sya skor ya kani kajing penmana ka badon kam. Namar ba kajing pang COVID-19 kadang don hagi babun ki benta jong kari ngi kentui kinong sngap jongi ban pikir bat ban shimtika pura bat banerap iki weiru ban shimtika ba kentup ya ki kena ba khat san hado khat prasnam karta. Namar ba uknyang jing pang COVID-19 bala keladur Omicron ulong kadau jong kajing sngokya. Sngoba ban bot ya kini gilai teliki rukom le ki basuk. Dang yaki mas penpaji niki wei bat sat kot bahaya laki kiti bat kedur kemat. Na kebenta kajing tip halor kajing pang COVID-19 pila ban phone kini number yarap kari ki badai not iwei arlai kendai nyo pra not saunriu bat iwei not nyo san. Bat ki number yarap kejala Meghalaya kidai iwei not pra bat iwei sau iwei not. Kekubor kebabnya. Menteri rang bado kari Narendra Modi uloong ba kajing penan kam migi drone kanwan ra jingkelah ki babon kiliang. Bat uloong ba ki kisan drone na kebenta ka kamrep kanwan ra yakaya ka batamai. Menteri rang bado ula pelat yasispa atli ki kisan drone haginong ba bat kinong red boper. Haba ajing keren chikinong rep leng ba kerensan internet ha manesar Menteri rang bado Narendra Modi uloong balale ekane banerap ginong rep ban penpoy yaki marrep jongki syakiyo. Uloong bakane kan kentio ya ke jengkamai kinong rep. Ka jeng ITK COVID-19 he India kalatam ya ka shispa anyupsan klur lai pulai lak teliki dos. Katnar ka kot ka khia ka sarkar pedeng kaletho batang hnen gesngiru la ITK ya palat ar punyo lak 10,000 ngut kibriyo. Ha kabedei bat ki precaution dos ladap ai palat shiklur prap kundai lak teligi dos sya kinong tre katnar ka kot ka khia kinong yakun ki bahak mat bat ki breu balatam ya kan ropos nam karta. Ka jingdan ki bakot na jing pang COVID-19 he India menta kalong kandai pupra point ar iwei na kshispa. Ha Meghalaya lai puengut ki breu kaliyo thamai ya ka jing pang COVID-19 henin kasngi. Badda kini ka jingdan ki breu ke bedang don unuk nyang jing pang kalong lai spa kandai pu nyongut. Ki balakot henin kasngi kidon shispa san ngut. Ki balaklat henin kasngi rengkat bat ka jing pang COVID-19 kidon arngut. Ka jingdan ki balaklat ke jela Meghalaya menta kalong shihajar san spa hanrupu prangut. Ka jingit hap vote na kebenta ka wat ka balai jong ke election syakayeng dorbar tawan ke jela Uttar Pradesh kanlong menta kesngi bat kelas sedang ha kepor nyaw beje menta ke step bat kanlong hado kepor ndru beje la shibit janmiet. Ha Punjab ru kebelong tang ka weka wat jong ka jingit hap vote kanlong menta kesngi bat kan sedang ha kepor pra beje menta ke step bat kan kot kepor ndru beje la shibit janmiet. Ha kini kawat balai jong ka jingit hap vote Uttar Pradesh an hap vote na kebenta san pukandai teli ki constituency. Kidan hendriu spa ar punyongut ki kertong ki baya aireng bakentop ya kendai punyongut ki kentai. Ha ka jingit hap vote ha Punjab pat an hap vote na kebenta shispa kat nyau teli ki constituency. Kidan shihajar lai spa saungut ki kertong baya aireng bakentop ya kendai pulai ngut ki kentai. Hakini ki jingit hap vote an penankam ya ki voter verifiable paper audit trail ne VVPAT haki core electronic voting machine habarok ki polling station. Ka election commission kari kelarai bansha shihajar arspa san pongut kinong hap vote bandan hakawai ke polling station. Namar ka jing bod ki kendon yada na ka jing sapriang ka jing pang COVID-19 kidon bon ki jing kala ha ka jing don ki polling station ha ki jala balong election bakentop ya ka Manipur, Goa, Punjab, Uttar Pradesh bat Uttarakhand. La ban pen kemau hang ne balasha ban thap vote lengba ki postal ballot ya ki bayo ka jing pang COVID-19 ki ba shong pen kerpang ki breu kebedan jing dunah ki dikot met bat ki breu belatam ya ka prapos nam kerta baken lat na kebawan syaki jakat hap vote. Kani ko kubor kawan Shafi nak All India Radio Shillong. Ya ka nongba Agartala an penyaso bat ka Dhaka bat ka Chittagong hagari Bangladesh lengba ki Lingsun. Laong Menteri rangba ke jela Tripura u Biplab Kumar Deb nen kesngi.
La kami lenti banla ban pentre kami kani hapo kenro banai banwan bat chen katnat civil aviation kan sekot tanda naki company lengsun bashimet ban penher ki lengsun Shadhaka bat Chittagong. Kakat lengsun MBB ha Agartala kan la benesok bat ki wei pat kiri lengba kani kejing temu. La kami lenti bakani kan kentiu kakam jengok kai pertai ha kejela Tripura. La kami lentiru bahkan penmentoi ya kibreo batkan kentiu ke jingedai bat kari Bangladesh. Ha kejing beteng ya kejing persang ban pensenge ya kejing kit bean ya kejing ri. La talasi lagi pulet karaha bat lalap bat yo abad ya arpsan teli kejing ri henen ke step. Ki pulet ke tanat raha ha kejela Asam kile tho bahaden baliyo jing tip ke bati kena. Arkan hon ki pulet ke raha kilabat ya kawe ke trok ke bawan na boka khat ke batmu bandet chabernihat ke jela Meghalaya bat kiliyo ban bat ekne ke trok na ke surok 4 lane na raha Chariali henen ke sngi. Na kini ke trok ke badan ya ke number AS Not UALC San Iway San Hnyo ki pulet kilalap ya kini ke jingri bamdan ni ki kot kisla ke babiang. Ki pulit kila kemno iunongnya belatip kerteng kumu Abdul Sahid ubadai na nagaun. La register mukaddumah haka tanat raha haka bedai bat kene kakam. Halor ka jingbam yo ekatulap balabun benai. Menta sekinohi kai school SSA na Rilom Garo, hapo kalama jong ka All Garo Hills SSA School Teachers Association, kila berngem baniki lada omla ban pelat no ekatulap jongki haswa kasitarik ubnai leber. Kini hingkai kila keno baya kepisa kabawan na kesorkar pedeng la pendan kambakla da kesorkar jela. Bat kumta kini keseng kino hingkai kelapha da kejingdawas kesorkar Meghalaya ban siu pendep ya ketulop jongki. Kila penpau ba kesorkar pedeng keladap pelat ya ketulop jongki benai jong kasnem kebalalet. Bat kila ong badai kesorkar jela kabal sleman pelat ya kini ketulop. Bat kila ong balada om pelat iku tulap haswa kasi terik ubenai leber menta kesenam arhajar arpuar kensa penlong da kijingeki kibajur. Nong tho kubor balarang ba ubedairu IIS officer bala Shongthai Pratap Bordoloi ula klat no ha Guwahati uladap nyopu arsenam karta. Pratap Bordoloi bala Shongthai akasnam arhajar khandai ulatrei haki babun ki kerdan haka AIR News bat DD News. Ya ka jingle buram bakaddo ekamet basa ajungu la pendep ha Guwahati henen kesngi. Menteri Rangba Kejela Asam Himanta Biswa Sarma ulapha ka kubor sngoulem syaki bahayeng Pratap Bordoloi. Kam haswa lara ban pendrung ya kemet jengu syak All India Radio Guwahati Doordarshan bat ka Guwahati Press Club. Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi unyasa migi sembo perkat jengu bat kibreu hakari bat syabari rukumjo haka program Man Ki Baat lengbak All India Radio haka arpunyo terik menta ubnai rempang arhajar arpuar haka por katway beje menstep. Haka bedai bat kani Menteri Rangbadu ukmilinti bat uyawer ya kibreu ban ai jengmut ikimat bon keren haka ne program haka sni ublai banwan ka bandai ka sien ka baprap hunriu. La ban pa iki jing ai jing mut haka my gov ne ka namo app la ne da ka phone ho number bam dan kam seo iwei pran not iwei nyo pran not bat ban sa record ko kubor sya Menteri Rangbadu haka keten Hindi la ne English. Ka tarik bakhat do bala ban pa iki ni jing ai jing mut kadai ka arp sau tarik mentau bnai rempang hado ka por khat ar dunash pawa menmit. Ka tenat boarding ke sorkar pedeng ke loong ba ke sorkar ke lasim ya ki babun kilat ban kenti ke jingshna bat ke jing penan kami ki kali bayat ke boarding elektrik hakari. Haka baydai berkani ke ladon ke jingkio ba ar point sansha ka jingdan ke station ban charge ya kini ki kali haki sau benai balalet. Ka tenat boarding ke sorkar pedeng ke loong ru ba kini ki kali ke sedang bandrung haki yau de kali hakari. Ki company penmi niang ru kila penbena banbo arpuar hajar terli ki station ban charge ya kini ki kali haki surok ba hakel lengkari. Bat katto ko kubor kalakut agani ke step ke belawan chapi nak All India Radio Shillong. Ni penken mawi pigi nong sngap bah ke por prabaje ngine so ke Delhi station nak benta ke kubor ha ke tin Hindi ke banbot ke kubor ha ke tin Pareng ha ke por prashteng. Ni penken maru pigi nong sngap bah ke por kendai baje nak ke station penio ke kubor nak tan stela mingi ha ke tin Pareng. Ke por menta ke ladap praduna san minute.